Karbi Anglong Sedo Tribe Physical Handicap Person Union amay Diputation Committee Conference Hall along Mai Kang ni. Karbi Resort terang karjap Arni Lumbajong aklam serong John Hampton pialong alir alon pen katalon. Singhason constituency ke parlo ongdung arong arad tumchom na roy attack kedon adolong amukha awi kiroi thuka salam ponjapan towar chulang rinti. Kardom aprang sikado ko pantame adap ke mia kardom pajerdo morning news long penili thari chisong teron number tangton pen arjoita Lumbajong aklam serong John Hampton pialong isi rong marjong nang dulo rong marjong pulote Karbi Kurpo kachingrom adem rong marjong jongsi nang dulo pulote riso ejangta kedo kinang sot lapen hadak Lumbajong aklam rong marjong alongta Karbi riso terang kim nang ranglo keram tangan ningkan arkoi ni pai cruiser cap arni kekem kerang patang ponsi pini arnian ningkan isi arta kepling arni katalon pon padolo Karbi Resort terang aci tekewang Arni ke claim kedam ki messenger pan pura pini arkoi ni pai cruiser cap Arni ada por pai troxira aci tema por malompen pulum bajong apan banta pipen hirjume ka johang padolo lapen por pai ner keba por pen Karbi Resort terang ai hemalong kachikimo sai padolo kachikimo pon along chephem pupon Karbi Hampton pilun sepo kanto ti solapen Patu parong ro along kangpu pona bangpu KKE amai pu surjo teron alang lipen ingpu ponsi bathili ke ap ingprin army ke roy mekphung bongkang chesek sponres loteri ke patu heihui pado ponsi misen pen Karbi Resort terang karjap arni katalon pon misen pensi pachun ponlo Diputation Committee Conference Hall along Arkoi ni pai cruiser cap Arni Karbi Anglong Sedo Tribe Physical Handicap Person Union atumpen ningkane sekamai pikang ni labang so mailong songamai putang hon ingti pen kachari pon mailong east lapen west Karbi Anglong pen kremang pubang pia tumpen ta mailong chitong dunsi ardi pidon lapen pinya mailong akimi kremang pubang pia tumapan kangwai ponta pado akimi KEST PHPU klembang pubang pia tuma men lapen arpu lake thanghoning tia phan maipu hondor rong pharapan kongchon bang rupkumar inghia phan dihen rembang borsing rong phar lapen anjana timung pia tuma phan dun maipu dhoniram teron lapen monjerti sopia tuma phan rapchon bang raju chetria phan saiki chonbang lapen project bea phan bidisar arpu pek ponopusi KESTP HPU amaipu chonbang pen berta nangpale Arkoi ni pai kretrok arni pen pilo kia pan kangtom karne la pen minu saikha mate howang kacho hang pen hachake kan kerunia hawar arlo adontin longsi kan padolo Kopeli constituency MEC Pawan Roy Hemar Koni Pai Trainer Cap Aningbe Hachake Kan Pado Damlo KCS pen kereng pon Hachake Kan MEC Roy Hema Thengno ke kan dam pen MEC Roy sang ho penang an aning karong chipaklang pon lapen ki kanari so tuma phan lapen KCS khembang pho tuma phan poho pen man peng phajur pon lapen kan ni so thengno KCS aphan kachro alam thi chipaklang an parta monon phisita KCS aman peng paklar et mate pirthia dang pachathang nang posi alanglin ningje un prothome khokoluke dhonnobad disu antorikare dhonnobad disu যে এই যেটো কাৰ্বি জাতিৰ পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা এটা অংশ হিচাপে মোক অভিন্ন কৰিছে আৰু তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো আজি হসা অৰ্থত আজি এনে ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান মোৰ এচুতলত আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছো আৰু মই কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটিৰ লগত জড়িত সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে সুন্দৰ হয় উজ্জ্বল হয় তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছো নৰ্মালম সো পৰ ফান্দিনা ফাৰ্মা পিৰটা মইংটন পনিকসেনে और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi ji tham bom lo. Mangi pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathathe. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata diskon SD bar pensi kimpon lo.
Tata Tiscon SD Extra Safe Bar laki texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hitikulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipotot birtalong wang tulum. Di PLA constituency ang kang lapen lumbajong MEC constituency kaparlo ang kang. Aradatum abatay-batay Carbingoton Mes Council along kithikeding atumpen. Di pu kikabja pan dolong kidon pipede dajok rong aradatum thorpak pensi cheka dolong kaselamasay kiding padu. Pona birta cut news along birta nangle. Lang ikta di foro ke kabjia pandrong arab tum thurpak pen chegadolong kikim laso chegadolong kikim adim lake difu manja kachilenga towar pipen meter cap anta avelo mate gari motor pen kedam boma hutsidame labang sodolong thekang longji chirop ingtia rong manai terang arong rong pia rong sikari teron arong gurkha basti pen chenglok ongdung arong arab tum mandai hitian kedam ke waphan katebok nai atowarlo ningkreng ningtia hurason ke body bora langroi hat meji minute cap ing koyang bong difu manja kachilenga towar pila pen manja hiti kele rong jedimsi langki te hut mate barla porason ke kachilenga phan raratum thedung anaka tora chetong nang rinti lo posiratum pen pachini Kichari Ausumar, Chodorjola, Kisukun e Hudason Kikipon Kiwan Pen Danglok Penang Anak Kisung Chitong Nang Rinti Lopusi, Radatum Pen Pachini, Kidamtang Penana Ningkan Pen Lo Radatum Chirop Ingtiarong Kachilenga Towar Along, Diforat Hagdolong Kikim Kirang Ponjia Pan CM, EM Lapen MLA Atuma Panchuning Rilo, Bon Sitame, Piniarianta Sai Kideng Japan, Avelang Pusi Radatum Pen Ningjirinti, Lasin Non Carbiang Autonomous Council Kichari Kithekidigatum, Pen Rada Kisung Apotak Matara, Dolong Kidon Japan Sai Kideng Japan Towar Chulang Rinti. Di PLA constituency ang kang Singhasan constituency ke parlo Jasemet pen manjai hitimati NH36 kachelenga tuwar pian kedam kewang apan dolong amokha ka hinun labajok ongdung aradatum kachelenga pan thedung katura kachitong nang renti aputhak katnyo sasai hemlong birta nangle Singhasan constituency ang kang kedo Jasemet pen manjai hiti ke parlo ongdung aradatum kachelenga pan katura kachitong nang renti Jomnaro athakidona dolong mokha pini arni anta awekiru thu kaslama sai kedeng ponawe manjahi thia dunga mat kedo jomnaro pararong ratan parta menrok phar jari teron bokegaji new gangjang jualian pi taijol pwd khengjang road malok kedo arong aratum jomnaro athakidona dolong mokha awekiru thu kaslam pi prap jinjia phan non carbiang autonomous council ke chari pot ke kedinga tuma phan towar chulang rinti pusi birta ripdun long Pini morning news abirta bang kanapan sa Kangton Poniglo, laing bom ta Card News Channel, dumithak me, kurang tu.